Wamanyo producer over the weekend. Yes. Mondo watim gik mwanyalo timo. Producer no nene Migori inge kumino ngoni oyani Masai. Amo miroko za an gi corona. Ora sanitize. Egi Kani corona lugore. Producer kama Iwi short player wako nikech baba nyoru wako short. In solidarity chumalie. But gima dwa wacho, short to ber wako to nitie jomoko mako wako short. Iwe ni fito mochuo igine kama. For example in no kanya wako short. Kora wera go joma nigi frog or wako short. Wane jo frogs go. Iwinjo? Yes. To kero mita ella. Baba sani ber. Baba is rejuvenated. He's eloquent. Yani baba roch. He's as fit as fiddle. And as fit as a fiddle. As a fiddle. Yani baba sani roch. No dua kagi sani baba pek reggae. No en Carmondo Changi. Gwacha ni bachik na nye chendu maro semoke kendo kakapila wabet kodikae an Gigi Jabritish MC Chakakamega Spandita Safu Gotomis. Yes. Ino nuka serikali ili wangoni serikali ya kitaifa. Yes. National government. No miyo jo purweiva. Sani jo purunyalo buwanjo. Jo magojo sukari. Ewe chibagni ya joka Niang. Bet most ba. Wachake ki Western. Ini Western sani wane beneficiaries madongo dong. Kata Homa Bay benegi niang. No. We have industry in Homa Bay. Sukari industry. Bema sana we kondewa sugar. Moroni sugar, Chemelil. Tingeni initiative ni jomano chake. Yes. Then Professor Peter Nyang'nyo. Jakoyo Midiwo. Mano jok manalo so gini chon magidhi e court. Magiwacho ni bwana. Gino nego benilo so kama omiyo sani koro jo puro miwe iva. Iwinjo do makmana ni jo Nyanza be nyaka lock strategy. Okunya puro niang pile. Nitie kuonde ma niang chieke. Nyanza ka wan gi niang, wan gi mchele, nitie kuonde mipidhe nyaka ndawa. Pamba nyeto wewe. Nitie pamba Kindu wantie pamba. Olere nitie mananas. Pod warito ni Yakuba oger fruit processing industry. Mono wane. Siabe ungi company maloso changa. Homa Bay be inyalose nyaka kamirege bando. Nikech suba kidhi suba they produce gigolo bando gigolo bando balich minyalo los go mogo pod warito kigoto niluongo nango kigoto maize meal pod warito mano nyingam kigoto omiyo jomuroni jomiwani jochemelil mago beneficiaries pokachiel gi jo Western to gimodhi ana mi utiga jo moro Western okidhi Homa Bay opidhni okiwach Migori do nitie production capacity Sony sugar nitie kuna Sony sugar wan gi Ndhiwa sugar no bwana we are looking at the national millers moko private Sony okay national Sony national. How long have you eaten sukach Sony? Team mano bago team. Ingeni Kenya ka nitie sukeche ariyo ma ji nong'e. En Sony gi Mumias. Bas. Koro wadwa ni giduok te Chemelil gi ni bet kae mobile. Miwani. Butali. Iwinjo. Tine nyaka supermarket loso sukari. Ingeni puro ni akanye. Giwero kanye. To gimodhiera be en ni cartels. Iwinjo. Government otimo maber kuom miyo jopur waiver. Iwinjo. Cartels mantie sugar industry be. Nyaka serikali nini deal go. Kaachiel gi wach mbuta. Okwanya chama mbuta moa China. The government should apply the same. Jo minema uso mbuto miwe iva. Mauso rech. Mauso ngege. Mbuta okinyalo loso China. Mbuta nitie ma China. Mbuta modhero wange thiso. Iwinjo. Mbuta nyalo loso China. Kidwa chama mbuta to ni maze pangaiza. Adageni mbuta ngege minyalo losi. Nitie omena be iloso mar China. Mwana mamili chalo mabati. Okawuondi. Ura stick to ringo. Omiyo serikali otimo gima ber. Baba tiyo matek. Owad gima thin ma iluongo ni Uhuru Kenyatta be tiyo matek. That is the way to go. Iwinjo ji wacho ni that is political. Koro wadwa ni kaka ging'iyo sector mar niang. Gingi sector state. Na winjo ka chairman mar duol owuoyo duol en riwruok mar MPs ma Nyanza. Motele gi Dr. James Nyikal ma wuod Seme. Wabiro Seme kanyo. Wabiro Seme kanyo. Ne gisewacho ni gitiyo kanyakla gi ker kendo nitiere gik maber mabiro. Weche kaka loso yo
Mamboleo Miwani nitie stadium miluongo ni Jomo Kenyatta International Stadium, mano Mamboleo Showground kacha, nitie Jomo Jaramogi Oginga Odinga sports ground iwinjo. Gigi yani yote itimo gi wholesale. Koro duol ka ng'iyo kegi Kisumu, weng'e ni Kisumu e hub mar Nyanza. Yes, my capital city. But we know there are other counties mag Nyanza. Bendo ng'iye. Ikali winja. Homa Bay, Migori, Siaya. Siaya nigi bungalow, kilo state house bar government. Siaya logo ni Siaya. Wasemo ke Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita Safugoto Miso. Yes, weekend in neno KDP. Yes. Because ndingi ya makangani kwa dayo. Awacho nipo anasali Mbwenye. Mbwenye the ilo ngoni the court fits the honor. Kwa Mbwenye ni kiti yako tindo kule. Mbwenye ni alwa mi producer. Ami producer. Asi mi producer. Nani ni kikide, nani kicheck. Bado serikali. Baza congratulations. Okay. But what they investigate? Money has been poured. What they investigate? Mita di governor no gola bahasha kama. Usiolale simu yote. Okode was up now Friday. Odoka Sunday evening. Blue tick. Me producer nyakamiwa mo. Secondly, congratulations. Sani the national mayor. Bungura at Bungu. Naso congratulations Timate. Thank you so much. Be focused. Yes. Before yani ingeni baba no oro na text okungu oro text ito namba ni state mongo je kuguena ine vinga ka kuguena awi ine Nairobi ka na le lakini winji Timate be focused. Yes. Yeah. Get kanyo masekani. Iwinjo? Yes. Kanyo mwaka depo ka kinbe yule kumoro maboka woni. Kurigeni lolo. Tunjenge bejo makodi ndieti. To ya oni yo yota. Wewe jo wadu wasemoke. Kendoli Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Yes. How can you in kaka ngama jatelo onengi lead by example? Yes. Okodo rimoni DP odhigi joke. Nen liel. Negine bura moro. Wako mask. Mask nyaka girwaki. Ka wane moro wako mask nika. Wano TV moro wake ani mara no Kenya. Mano Kenya. Raila sanitizer. No sanitizer wa igu. Yes. Okwa moro. Ino kaka DP joge awajava mask sipoa you must aki woesi poa ingeni magi madhimio kamwana mano ilugo no uhuru okria opin iwinjo unyi expect the opin okay jo pinyo tamre rwako mask gitamre logo social distancing makmana ni pate maywa pate ywa joro ywa kodis ani maonge kimoro bata wawe kamwana ko yeto oyawe ilugo ni excellency Uhuru Muigai Kenyatta yawe pe ogol kata ka few kende kato yawe Nairobi ngejo mainyore Nairobi inyore kata Kisumu kod idwa biro dala te jijo chakre mach pokada no mach koro omiyo nyaka walu sheria. Yes. Wadwani wakony piny walu sheria. To wang'e yani jo respect to inyore makmana ni Nyasaye ni kod jo. Yes. Back to politics kendo. Yes. Ingeni okunyal chungi te. Western. Kila ngana Western kiani kia Mudavadi kianga. No, but I told you ni Western they have never voted as a block. Hivi ndio Nyanza ka maseno no kaji vote as a block. Since time immemorial. Maybe gini Mount Kenya. Western oyuma barwa bar. Sitaenda hivi mrengo ingine. Mano nyiso ni uonge gi unity of power. No. Ingeni Kenya ka what you want a symbol of unity. Iwinjo. Nyanza ka okinyal chung against Baba. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga. Imowacho no is always right. Kaki no wrong. In wrong. Ilugona Amolo the unifying factor. One wonge irrobikage we have so many sub-tribes. Yes. One about 12 sub-tribes. Iwinjo kila na dai ni bana wanjo bukusu wale mako pe. Wale maragoli. Toko ni Nyanza. Jo siaya wale jo Kenya. Jo Kenya inka woto jo kanyamka go kind jo south ki central jomake man gi nguvu
Siaya gi dum chadagi tere national. Okay, apenja. Ni wabiro kaka dawe. Yes, koro wawacho ni we have jite ok nyal chung ni gini anene Western tachaka nene Ukambani gichung Ngilu Kivuta Kibwana Kalonzo Mutua ok nyalre Ngilu tang nyako nge kuma Kalonzo ntie no to gik moko ma wasede ineno kaka MCS e gore oriembo lawyers uriembo wakili kama loko wakil gidhiro oko koro Ngilu koko tang Makmanani MCS be weuru geto women in leadership tiyo matek be ngie kuma Ngilu wae Ngilu manomi Professor Nyoti Gioreng SDP Masaya Ngilu bagi chungodo president bagi bede political oblivion omiyo kikwa cha tend mine yoma mine iwinjo we must respect women in leadership kage ngima kosa be ikwero and then we don't want this thing ni samakoro nyamiyo koso maji tena no ni kato koso all women koso woko we are being tested because the variable kango it's a no gichunte gidwo wuoyo sama chamo pesa to gingoy chamo pesa kende alafu women in leadership manyanza be must now come out to encourage more women. Iwijo. Okodo neno ni women reku. Gladys Nyasuna. Banga. Machache. Mar budget ango parliament. Appropriation e parliament. Kaso kita kidhi senate. Kajwa nyocha owuoke mar park. Sani ngeni marango. Devolution an kiango. Siaya baba pare siaya. Iwijo. Oka wani women reku. Unaga mo. Wani governor, wani women reku. Dr. Christine Mbaka, doctor. Omia Gilemo Morokani. But they need to come out, Mondo empower. Honorable Rosa Buyu. Yes. Come out, empower young women, Mondo leadership positions. Egila Sejegi, Kikwabede, which mag siasa divisions, Mangan. Yes. Women must come out together. Siasa Nyakari. Yes. Mondo Gichi. Mondo Wachop Koni together. Wachop Kana. What's okay? And Ginger British. MC Jakakamega Spandita Safugotomis. Sani wadwaro ni jonyuol pod watemo kwayo jonyuol wang'e ni otek but we are requesting parents to be closer. Wachane gidoluo. Kineka ngato wach kisumu mang'eny. It's either jadi vai. Wawacho niya, jonyuol otem bet machiegni gi nyithindo. Nyithindo bende otem akia kaka inyalo wacho wach. Nikech kaka wachore any school next year. Yes. Magoa okuni wachore. Nyocha an gi Professor Omore Magoa. Iwinjo, nyocha wan kode meeting. Iwinjo. Mo wuoyo misa ni bwana no, I'm not foreseeing any circumstance that we can open the schools in September up to January. Maybe tertiary institutions. Mage minyalo yaw kanyo. Koro kineno gik matimore in state, gik matimore even in villages. Nyithindo lal. Yes. To parents ni neno moro nyathi moro matine ogodayo. Gikidi. Seme. Mote mango. Kidi. Motho. Nyithindo moko be kia oyud ka madho. Igoya gikidi mari ganyango. Ibana nyango no bedi gi future. It was not intentional. Iwinjo. Makmana ni dayo dhi chieno nyathine okawuondi. Dayo chieno gaji ojende. De chieno. Yes, ko wabed machiegni gi nyithindo sama koro piny rach. Sama koro ji ni dalane. Wasemoke and Ginger British. MC Jakakamega Spandita Safugoto miso. Seme. Benge siganda Migele. Ito kidogo sana. Seme ukawa namba sa dunia mzima sani watu waseme. Seme the home of Lupita. Mache Gwenga boy. A boy DJ. Seme the home of His Excellency Professor Peter Nyang'o Gwanga Wonyalunga. Dr. James Nyikal. Doctor. Iko niko the press briefing to Miagi. Kasi gani Nyikal kete basha barajani. Thank you for coming. Ige no ni en pesa morma kingiyo. Miagi 200. Pogre 200 macho. Iwinjo. Siganda Migele. Olalala ki dogi si yote.
Nyocha koro gibukore. Sani koro kidhi seme. Otoyo kudwa neno dhano. Sani otoyo. Otoyo kode no dhano. Ubiro. Otoyo sani endangered species. Seme. Kaso bende kai in gosiepi maja seme. To mosi ni to nango ndiye. Ben mota. Idhi chani. Nango ndiye. Ila loki alea. Kone jama. Jama ni. Na mama ara bwana. Wacho nia. Olosa lea. Matumbo. Iwijo. Kaso wajo ne. Orenge. Ginene mar daktari mono. Daktari mono. Kako mungi sana. Ni gini ya. Tingeni ya. Joseme be. Stronghold mar ondiye kene ya. Very. Otiyo kik mange malaria, typhoid. Wich no uso. Wich mo nyewo go kitungu saumu giwire. Mak mana ni wich no. None ko be ni itoga wich. Iwinjo. Joseme no warita ni uluongo kaka jo media. Have you celebrate pamoja? Giloke nyaka leya. Omiyo jama sani jama ngeni otingo nying seme malo kendo ketho nying seme. Otingo seme trend sani. Seme trend at one gara kidhi Google gine seme. Seme is trending at number 1. Nyocha gikelo followed by Bab. Nyocha gikelo barua e county. Nyocha ni bwana prof in kaka wuodwa wageni kendo waeri. Wan gi ringo mogo muongo. To the press conference. Ya jama no kija seme. Jaja kabari. Modero. In fact, kisiko gani ya? Kaki moro timura seme. To seme ni by the amo marachi kiseme. No, seme ni big names. Hey, seme ni wakanye moyo de professor anyang nyo. Lady Mori. Hey. Ya seme. DJ Boy. Kani moja kwa yule Oliet de Menan. Oliet Dennis Oliet. Lupira Nyong'o, Lupira. Kani moyo ude jo madongo do. Apart from man, nitu se uilo Kevin. Kevin do la ja seme. Nitie Ben Japombi Japo. Magojo seme. Magojo seme madongo. Kaso gimatire gi jo seme kikin. Negativity be gi lead. Kanyo cha rape case ka. Mano chuno Mama Rosa Bui mo de uwo kod gi kod. Nen mana chiefe. Ne nitie chiefe moko kanyo. Chiefo nini? Sani nyoro be police moro. Wacho ni no ginene. Bambo nyathi. Bambo nyathi Andai. Nitie spirit moro mapoko gol kanyo iwinjo. Wabro dhi timo lam kanyo. Ani na go kwan gi nyaseme mo bat ko ai. Nyaseme be. Ko nyaseme kidhi ingeni nyaka no kioro dala. To dugo ge mchele gi mumi. Ko tero mchele shichamo gi mumi. Kaka mo nyaseme du kidi. Kinyuomo nyaseme. Igogo ni kite. Wadwa kedo. Kendoli Anjiji ja British MC Jaka Kamega Spandito Safugoto Miso. Wasemoke Kendoli Anjiji ja British MC Jaka Kamega Spandito Safugoto Miso. Ingeni tarika boro duwe mara boro 2020 election mar Gor Mahia. The mighty, unbeaten Gor Mahia kugalo serikali. Geni Gor kata koko. To wa imagine poko woe. Mano jigo. Gor kato bedo ni ji uchunge positions mopogore. An position ma I recognize kendo mangeyo ma wuok na oko en mar SG. Anto poda support chair. Ingen an gi positions adi. Chairman, the Secretary General. Bengeni chairman osetayo team. Chairman Rachier. Ambrose Rachier. No body senior council ogana mtu hivi. Kaso treasurer ka be manyangi mtie. Treasurer tokaje to nyaka wagine get charges. Kaso karestika. What about the job? Some told tried and tested. Okawuoni. You know, ingenia kinde moko. Apa ni nyaka sani. Yes. Samo chola no sponsor nyaka Gor Mahia Youth Club. Youth team. Yes. No omiyo gi sponsorship. Koro nyaka Gor nyaka ngi joma visionary, joma manifully, joma manifestation. Onguter gat mo majake, madhi chamo pesa. Macha gani visionary leader. Yes. Macha de gamani gi nini kare. Iwinjo. A man with this courage. A man with these things. So, what about John? Yes. SG. Tiuru giwi wadwa konyo team. We need to look for leaders. Manyalo attract sponsor. Nika sponsor nini official mark nini team. No ringa. No thank you. Okay. Away from God. Yes. Man, you know celebrate
gidhie namba 4 Manchester United iwinjo team kubwa unutiyo gi nawi ne jama utiyo gi kubwa tiengwen team kubwa ne jama madong ja Arsenal ba sabi bar Arsenal utiye pa gi ni mar gwena kwa haleluya madong jo ni or Man United celebrate kaka gidhie namba 4 no sooner had they that give it 2 minutes at top 4 osebagogi jomage mano bagogi don't Chelsea zane namba to un one team wabiro talk about Arsenal Man United wacho dia negisak Mourinho Jose Mourinho pod gi namba B gi employ ke Ole Gunnar wacho ni kia gi nyiew the most expensive defender ilo kiama Mugwire kiama Maguire pod gi namba B kia gikelo Igalo pod gi namba B gikelo kia Bruno Fernandes pod gi namba B Migi penalty pod gi namba B magiluongo ni maadui wa timu kubwa Manchester United go Chelsea dide pod gi namba B Martial go hat-trick pod gi namba B kuwe wa mos to Arsenal en team maduong' Arsenal biro team ya baba kopogore gi kaka ne weche mag corona nodwa bagowa now we are back on track oyuma koro mano e kaka koro weche chal we kikicha team there are only two teams mo kinyal chayo Manchester United gi Gor Mahia Manchester United gi Gor Mahia kende bage team ya winjo janeno kikiwinje janeno kikinene kendo liel anjiji ja British MC Kakamega Spanditra sab goto miso baba nyocha pachwa tagore yes to wanyiso ji ni beduru mos baba is not sick baba has gone for check up baba is dentist is late iwinjo baba was not sick baba noktuo baba ne dende late ngama tuo en ngama ne hospital ma get admitted running on drip imiye athi chuoe bare koro baba running on drip man macha drip bare koro baba ichose ndani that's not a joke the vein it disappeared Kain nasma wanyake majoa sana. There. Kalonzo, yani kanyo. There. Iwinjo. Baba is as fit as a fiddle. Yeah. Baba is rejuvenated, re-energized. Baba, they've been asking that you're not okay. Right. I used to think. All right. Dad, everybody was talking like you're in ICU. How are you feeling? I'm feeling good. Yeah? Great. Feeling strong? I feel very strong and rejuvenated. Yeah. It feels great really to be out of hospital and breathe fresh air. Yeah. Be dancing for us soon. Yes. I think I'll be doing my usual jigs very soon. Yeah. But I want to thank all my friends, my supporters, all our youths who have sent me so many messages of goodwill. It has just been amazing and it's just wonderful. It makes you recover so fast. That's why I'm up and about right now. Yeah. All right. Thanks, Dad. Imamora gi baba. Nyako thanga joge. Anything Mane baba. You must work with your people. Yes. It's an institution. Tomegona. Despot. Are you thinking? Think one. Next time, Ibro and Tiki. Got this parafolias. Your father is called John Jr. Your Baba is back. Baba is ready for reggae. In fact, Salil short market demand worldwide. Trend. Baba kanorwako jacket mama gine half jacket. Gigi nyakunge half jacket. Baba kanorwako
kila mtu Dimano rumo stock yote duka. Sani short man navy sky blue. Sky goes navy and sky blue. It's sky blue, yeah. Many and colors. The top my yellow. Okay, top my yellow. Macha crocodile. Macha polo. Ai. Nen polo. Yo polo. Kirwango ndi polo. Koro, kirwango anything. Ni ngore yudo yellow. Blue kore rwako. No. Ya kirwango polo. Yes. And a short which is short. Man short man. But to baba ndizo Kenyasa ya. Baba ndizo Kenyasa ndizo baba ndizo Kenyasa. Kenyasa. Iso. Mano pesa. It's absurd. Nani? Bengine hiyo pesa. Okamuona. Ndio So paroni na idea maruburu. But your man is about Guru. Barino Guru doctor. Dr. Guru koro kwa short be. Very organic. Umio Baba is ready for BBI. The Jomane doubt Munena koro giwango. Baba is as fit as a fig. Baba is energized, rejuvenated. You do report my BBI. Report no kick goal. By the way, kapok Babu Biro Kenya ka kata pen kick yao. Tafadhali. Au uko uno. O kose duogo kore ya. Nakwambia leo His Excellency Uhuru Berwake short. Watu wanatiende. Utagula vendiki Utagula vendiki Twitter. Ose pima ritodo. Kose pima baba enu pima. Gara ker kodi. Sino gara ker kodi ni pime. Jatend pinyo wacho sade. Utagula rodio. Hata mimi walinipima, waliniwekea hiyo sindano, nilikuwa nasikia ni kama naokopa. Gigi ja British MC Jakakamega Spandito ya safu gotomiso. Yes. Adwa moso afisa afande entie Mandera ile ongeno Sumba will pay. Yes. Mano shabiki wa mkubwa. Boda team yote. Nitejo boda mantie nini holoka. Kona kona maji, kona lejo, kona mbuta, kondele. Hivi njo adwa moso jo kondele base. Ilongo ni Kawosh machinery base, Kondele Somali base, hivi njo nitie Kondele Darfur, alafu nitie jo nini ilo kona team lori. Nitie rosema waro Kondele ka ilo ne Angera no jamba ma serious. Then nitie boda base Oriang Kindu Bay. Kanyo motela gi chairman amu mtaita samo. Magi ngene kocha kuchu mwese mewa. Bolale yo Nitije boda be nanga base ka junction nanga tinde town kahawa barak pokeni salamu mago jumurito wa soja keche cadet man titles kubwa cadet general major general yes wadwa musobejo Mombasa jo Nairobi Kawangware Kayole iwinjo Kayole yote to producer wa nyaka mewa something Rabas 50,000. Okay, it's alright. Ibegini mosa His Excellency Zachary Okoto Bado 50,000. Imagine need the most 15,000. Toki chopo mi bed ko neka ku bed. Come on. Most smile at you 35. I oriti ko dwago ni oriti. Obed ko dio odumad chai. Obado sirikal matio 55,000. Okawuondi. Koro jama obiro gi almost 100,000. One give me what 20. Minus Mararon. I don't need me 250 too. What's okay? And only Gigi ja British. MC Jakakamega Spandito safu gotomiso.